Nuwari ushinzwe imari n'ubukungu muri FDLR yafatiwe muri uyu mujyi wa Goma. Twamufashe we n'abagenzi be harimo majoro n'abandi bakapitene n'abandi ko bakurikira gusa. Mu bice mwafashe mubona FDLR yarashizemo cyangwa iracyarimo abarwanyi bayo? Baracyarimo ni benshi. Ngo leta ya Kongo yabihakanaga ariko barimo kandi bafatanye nabo. Niba muri bo harimo abantu baparticipatize muri cya gikorwa cyo kurasa mu Rwanda, ubwo nabo barajya mu nkiko babibazwe. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ihora ivuga buri gihe ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintegrating. Kubahiga harakurikira iki cyane, turabahiga bose turabatoragura tubasubize igihugu cyabo. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko w'uko dufite atelier ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Nkuko mu kanya kashize twari kumwe n'abagenzi bacu bari muri studio i Kigali, twababwiraga ko kuri uyu mupaka wa Rubavu munini uzwi nka Grand Barriere, General Gakwerere nuwari ushinzwe imari n'ubukungu muri FDLR yafatiwe muri uyu mujyi wa Goma, n'abandi bafatirwa mu nkengero za Goma ubwo habaga gufatwa k'uyu mujyi wa Goma igihe M23 yatakaga uyu mujyi. Ingabo za leta zimwe muri zo bagahunga, abandi ndetse bakafatwa matekwa cyangwa se bakiripotinga mu bice bitandukanye, haba bagiye kuri M23 n'abagiye kuri FARD, abagiye kuri MONUSCO. Nawe rero General Gakwerere ari mu bafashwe kuri iyi nshuro. Ngira ngo rero wenda ntabwo turi bubatindire nkuko mwabibonye mu mashusho yatambutse mu kiganiro cyabanje, ariko reka tubaha akanya kugira ngo mwumve umusirikare mukuru waruzanye wo ku ruhande rwa M23 waruzanye uyu mu general n'abasirikare bari kumwe, arasobanura byinshi uko byagenze, ndetse n'umusirikare ku ruhande rw'u Rwanda nawe arasobanura uko bigenze kugira ngo bakire uyu muntu n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye akomeza gusubiramo. Gusa nta wabura kuvuga ko iyi shusho ya general wafashwe wa FDLR ni umugabo mukuru, umurebye nunamureba urabona ko atari umuntu ubayeho nabi, wabagaho neza, yambaye imyenda ya leta ya Kongo, igisirikare cya leta FARDC, bisobanura ko bwa bufatanye n'ubumwe bushobora kuba bugaragara. Ibindi byose turaza gukomeza kugerageza gushaka amakuru kuri leta y'u Rwanda mu buryo bweruye, ese iyo babafashe babajyana imutobo kugira ngo babagarure mu buzima busanzwe, kuko aba nabafashwe ntabwo ari abatsinzwe bamanitse amaboko nkuko tumenyereye ko hari abasirikare ba FDLR bafataga icyemezo cyo gutaha bavuga bati turambiwe ubuzima bwo mu mashyamba. Uyu mu general ndetse unavuga ko ashobora kuba atunze amafaranga atari make, kuko twibutsa abantu ko FDLR mu bihe bitandukanye ikora imirimo itandukanye, harimo gutema ibiti, gucukura amabuye y'agaciro ndetse no gutwika amakara. Ibyo byose byatumaga uyu mutwe wa FDLR witerabwoba ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, urimo bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bigwizaho imitungo ikomoka muri iyo mirimo ubu bakora mu bihe bitandukanye, ndetse na raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zagiye zigaragaza icyo uyu muryango ukora. Iyi miryango yasobanuye icyo FDLR irimo gukora
muri iki gihugu cya Kongo mu bice bitandukanye, ndetse twe twageze aho barwaniraga mu bihe byabanje Kabuhanga bagitangira iyi mirwano, aho bavugaga mwibuka Kapiteni Noheli bavugaga ko yaguye aha. Omega kugeza ubu ntabwo baramenya ko yapfuye, kuko na M23 cyavuga ko ikimushakisha, ntabwo izi niba yarapfuye cyangwa kiriho, ariko amakuru yigeze kwamamara avuga ko ashobora kuba yaraguye mu mirwano yari ikomeye yabanzirizaga gufata Goma, kuko yari yahawe misiyo na leta ya Kinshasa, by'umwihariko Perezida Tshisekedi, kumufasha kurinda Kibumba izi nyeshyamba ntiziyifate kugira ngo zinjire mu mujyi wa Goma. Reka tubaha akanya kugira ngo mwumve icyo aba bayobozi ku mpande zombi babivugaho, hanyuma tubahe n'akanya mukurikire amashusho y'uko uyu mugabo yinjiye. Gusa ntitwabura kubabwira ko kuri uyu munsi nanone hano hatambutse imibiri y'abasirikare bo mu ngabo za SADC, ubwo ni South Africa, Malawi ndetse na Tanzania. Gusa urebye ababaherekeje, amakuru aravuga ko bashobora kuba ari abo muri Tanzania, baje baherekejwe n'ingabo za MONUSCO UN zigikorera hano. Gusa na UN ifite abasirikare bayo barimo gutaha bavuga ko barangije iminsi bari bafite hano. Gusa amakuru haravuga ko ababara iyo barangije ikiruhuko batagaruka, iyo bagiye muri konje nabwo ntibagaruka, ko M23 itemera kubakira. Bishobora kuba ari uburyo bwiza barimo gukoresha bwo kugira ngo hajye hagenda bake, kugeza ubwo wenda hano hazasigara abarinzi ibikoresho, ntihazigere hakorwa inkuru cyangwa hagaragara amashusho y'uruhererekane avuga ngo ingabo za MONUSCO cyangwa za Loni zari muri Kongo zifashe ibyazo ziragiye. Ibyo n'ibindi byose tuzakomeza kubikurikirana. Discovery Mutesi Nyuma mu Rwagasabo TV, turi mu karere ka Rubavu ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, Gisenyi cyangwa Rubavu ndetse na Goma ku mupaka munini Grand Barrier. Ndabashimiye. Njye nitwa Colonel Jimmy Nzamuye, nkaba ndi umuyobozi coordinateur w'ingabo ziba muri mujyi wa Goma ndetse n'umuhungiro umujyi wa Goma. Twagira ngo mutubwire uburyo uyu Brigadier General Gakwerere yafashwemo, byagenze gute, none n'impamvu mu gushikiriza u Rwanda. Brigadier General Gakwerere twamufashe we n'abagenzi be, harimo majoro n'abandi bakapitene n'abandi ko bakurikirana. Twafashe muri za front zitandukanye, mu ntambara zitandukanye, tugenda tubafata umwe ku wundi, ndetse uko tubafata tubashira hamwe turegeranya. Muri ubwo buryo twagiye tubafata, bifatanyije n'ingabo za leta, bifatanyije n'ingabo za Mayimayi, Bazalendo, ukongeraho na ziriya ngabo za SADC n'abandi ziriya ngabo z'aba Wagner, ariya organization internationale y'amabandi bose baje gufatanya kugira ngo bari kubahubanga umutekano w'abanyarwanda b'abakongomani, ndetse nyuma yabo bakazaza guhungabanya n'u Rwanda n'akarere muri rusange. Tugenda tubafata rero, ni gutyo ni benshi kuri abo twagiye tubafata. Ukwezi kurarenga hafi iminsi mike umujyi wa Goma ufashwe, abantu bari hehe, kuki wenda bo batafashwe kare cyangwa se bashyikirizwa u Rwanda kare? Nibyo nakubwiraga, benshi twabafashe mu bihe bitandukanye, ariko biba ngombwa ko tubifashisha kugira ngo turebe dufata n'abandi. Ndi kwita wenda nko kuri general yari ari hehe? We twamufatiye no muri uyu mujyi wa Goma, akoresha ahagarariye aba bandi, bamwe muri bariya bari muri uyu mujyi bakomeza guhungabanya umutekano, niba yihishe akorana n'indi mitwe hano yabariya Bazalendo n'indi mitwe y'aba South Africa, bakorera mu bitwaza ndetse na n'iriya mitwe yindi wumva y'iterabwoba. Twagiye tubafata mutandukanye, ariko b'abakongomani bo twabaguma nyino, impamvu bariya tubabahaye nuko ari abanyarwanda, ndetse twebwe ibyo twagomba kubakoresha twabirangije, bagende bababwire n'ibyo bari bateganya gukora muri aka karere, muri region. Ntabwo ari hano bigarukira gusa. Mu bice mwafashe mubona FDLR yarashizemo cyangwa iracyarimo abarwanyi bayo? Baracyarimo, ni benshi, nubwo leta ya Kongo yabihakanaga, ariko barimo kandi bafatanye nabo, babakoresha mu buryo bwinshi, ariko turacyari ku nzira kugenda tubafata umwe ku wundi. Murakoze cyane. Njye nitwa Colonel Joseph Mwesige, nkaba ndi Brigade Commander wa Brigade ya 509 ikorera mu karere ka Rubavu, Nyabihu na Ngororero. Yego. Uburyo yajemo n'uburyo yafashwemo, cyangira uburyo yafashwemo, ubwo M23 yabivuga uko yamufashe bari ku rugamba iyo ngiyo, ariko nyuma yaho biza gutanga amakuru mu nzego zindi, nibwo bamutuzaniye hano bamubandegera wova. Ariko ibyo navuganye n'umuyobozi wamuzanye, Colonel Jimmy, yambwiye ko bakimara gusenya biriya birindiro byabo. Ibyo ni byabaga hehe? Ibyabaga hano muri Goma. Guhera za Kanyamahoro, Kanyarucinya, kumanuka kiriya kibaya cyose ukaza hano.
babona ni hafi n'umupaka ibirometero nka 2 kimwe n'igice. ni ukuvuga ngo bari abaturanyi b'u Rwanda, bari abaturanyi n'u Rwanda rwose ari hafi na hafi. Bamaze kubisenya rero abenshi muri bo aba FDLR birukanse bajya mu mashyamba ya Walikale, abandi bajya mu mashyamba ya Ruberu, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Ba nyir'ubwite nibo barimo kubyivugira, ariko n'abandi bajya mu Kirunga haruguru hano, abandi baracyari muri Gomana. Ni ukuri ya komanda yambwiraga ngo baracyabashakisha. Ubwo rero nkuko babadushyikirije nkuko mwabibonye, natwe turabakiriza izindi nzego bireba bakore screening, gende bareba niba hari abashijwe ibyaha bya jenoside, ngo bashyizwe inkiko, niba muri bo harimo abantu baparticipatize muri cya gikorwa cyo kurasa mu Rwanda, tukabana n'abaturage bacu bagera ku 16 n'abandi benshi bakomeretse n'amazu yasenyutse. Ubwo nabo barajya mu nkiko babibazwe, niba harimo abere kuko nabyo birashoboka, abonye ko bakirimo abana batoya. Ubwo abo turabatwara Mutobo bagende bigishwe, nyamara kwigishwa bongeye bagaruka n'indangagaciro za Kinyarwanda, bagaruke mu muryango nyarwanda, bagaruke mu muryango batangire bakora igihugu nk'abandi bose. Abasirikare baje ni bangahe ba FDLR? Bose muri rusange haje abasirikare 14, harimo general umwe, hakabamo na majoro umwe. Abasigaye ni abasirikare batoya. Abasirikare batoya bari kumwe nawe cyangwa bagiye bafata mu bihe binyuranye? Abo bari kumwe nabo, urebye na escort. Na escort bafashe bafatiye hamwe. Yego. Ubundi ubwo nagize ikibazo cyo kwibaza ngo M23 witandukanye ite uyu mwana mutoya na FDLR wazarendo n'ibindi, cyangwa ubwabo bariyemerera? Harimo abavuga bati ubwo dufashwa katwemere ko turi abanyarwanda twitahire. Okay, wenda izindi nzego zibabaza buriya baraza kubabaza neza, baratanga amakuru uko bimeze, ariko nkurikije ukuntu navuganye n'ababazanye nuko abenshi yamaze gufatwa yumva nta kintu kiramira, avuga byose. Harimo FDLR abavuye na nkuriya mu general baravuga ko yavuye na Liyetona 94. Urumva yari mukuru. Uriya majoro ngira ngo w'amaranka yavuye nari other ranks, ranka zindi yaziboneye hariya, bari abandi urebye binjiriye hakurya hariya. Ibi bivuze iki ku Rwanda kuba noneho hafashwe ingwanyi z'uyu mutwe w'iterabwoba, noneho by'umwihariko hakaba arimo na generale Gakwerere? Icyo bivuze rero, iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ihora ivuga buri gihe, ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR, iyi ntwaro, iyi mbunda irayintegratinga. Ubwo urumva barakwanda na ya coalition yose, ari FARDC, ari wazarendo, ari abarundi, abacancuro ndetse na MONUSCO. Urumva rero ibyo ni ikimenyetso kigaragarira isi yose, kandi ngira ngo mwabibonye ko harimo n'abana batoya. Ibyo abantu bavuga ngo FDLR barashaje, ngo ntago bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru, ariko mubonye ko hakirimo n'urubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntago ingenga bitekerezo ya genocide igendera ku myaka, no, ntago igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya, M23 imaze kubarasa, bava mu birindiro byabo. Abenshi bahungiye mu mashyamba ya Walikale, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirunga, n'abandi bakiri muri Gomana. Kubahiga harakurikiraho iki? Cyane turabahiga bose, turabatoragura tubasubize igihugu cyabo. Kuba bambaye impuzankano ya FARDC bivuze iki? Bivuze ko ariko basanzwe bazambara, barakorana. Urumva barabinjije mu gisirikare cya Kongo cya leta, muri FARDC. Ziriya uniforme, iriya myenda niyo bahora bambaye, niyo mpamvu bayitahanye ni yabo. Mwabafashe ahantu hatandukanye. Mwabafashe ryari amatariki wenda mu by'umwihariko general yafashwe dufashe Goma hano, yafatiye mu mujyi wa Goma. Ariko Dr. twakibaza ngo amakuru ya Omega nawe w'umu FDLR wahaga amabwiriza general Gakwerere, bo bimeze bitaracyari muri Kongo, ko twumvishe ngo yarapfuye, bimeze bite muri ira ntambara mwarwanaga? General Omega amakuru ye muzayamenya, tuzatangaza vuba hangaha, tuzababwira. Turacyamushakisha. Ntago yapfuye? Turacyamushakisha.
Bwana Oscar, tuzakonfirma. Bwana Oscar Barinda, utueleze katika lugha la Kiswahili. Ni ukuvuga mutubwire kuri operation mwakoze abagejeje gufatira mu general. Ibyo ari byo byose ngewe tuvugana ahangaha nageze mu ndaki ya General Omega, ya General Omega narayibonye iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo ntawe urimo. Merci. Ntawe urimo ariko n'umurambo we ntawe twabonye. Do you have any message to the remaining militia in Congo, including FDR? Do you have any Okay, all of them, we are calling them to surrender peacefully and to come back to their country. Okay? If they have arms and whatever they have to land the arms down, to surrender to our army, okay? Then we'll facilitate them to bring them back to their country. Okay, did these guys shoot on Rwanda on the previous war when you were capturing Goma? Yes, sure. Did Those they are the fight one. in Rwanda? Yes, those are the one because for us we gave an ultimatum 2 days before we entered the city of Goma because we didn't want the fighting in the middle of the town, in the middle of the civilians. So we said to everyone holding a weapon to lay it down and to go to the stadium. At that time, we trusted MONUSCO. We said, okay, you give your arms and ammunition to MONUSCO, and then surrender yourself to the stadium. Some of them accepted, mainly Congolese, but the FDLR, they refused. That they went to the airport, okay, put them their big arms, artillery, and start shooting to Rwanda, to Gisenyi, to Rubavu here. Any message to the international community, please? They were in the airport. They were also at Mount Goma. Any message to international community? To the international community, we said that we are Congolese. We are fighting for our rights. We are also asking for foreign troops in Congo to go back to their country. Last week, we sent back some 194 SADC forces. They crossed here. We sent mercenaries back, European mercenaries back. We are sending also other troops of SADC. They are still there. In the airport, they are there. In the Mubambiro, they are there. We wrote also to the government of Burundi to withdraw their troops. So we want all foreign troops to go back to their country so that between Congolese we could find a peaceful solution to our country. Thank you.